media niyo yonka yo kushangaho ebirungi nk'ebyo. Lwaki nkore media birankore. Kujenga hamatuti aha watunga Yesu umutima kwawe nohura waruhuka kireka kigende Yesu umutima kwawe nohura waruhuka nohura watunga Yesu umutima kwawe aha nohura waruhuka nohura wananuka weza Yesu umutima kwawe DJ.
amaraso yacu yabara nanjye nkimuka ngahera kuraho ninjira ati konkanyo Yesu niza kubaho Yesu ninde otampaye mikono y'ababi nubwo abasiku betu bari kwenda barekere akurinde mukama iwe n'abana bawe endwara zisira bazishaze obwizina rya Yesu tukwisha kufa bituza kubaho tureba burungi bwa mukama bashomese nkito ryabigera notangura bine bafise uniforme wow obu nibwo bwiro izuce byo tugende embera kwe kan mwishunguraje kokawabanye noikaha uhanguzi kokawamanye mbera yawe kanishunguraje engaro z'ubuhanguzi tuziterere Yesu Kristo nakagusinguze nakakuhanguze mu izina rya Yesu amushaka umutero umugaro samani nonga. Thank you very much. Abantu aba niyenda kuhereza ubushuzi hari umukaza umuriyaba barya and I want to when ngenda gukora public tuza kumugamba ngo konka kuwagira ngo utora kwisha kufa noja gumaho urebe burunju bwa mukama umunsi yabahurira abana bawe neka yawe mugire ngo Yesu haleluya umuriyaba audience omharga mu mukazi yisha yangambira tazanyo nasiye myaka 17 nyine sirimu tata kafa rather mushija wanje akafa tuhereze kugitwa yansigira abana kandi abana bo nabona sho tubine sirimu na waine sirimu konka yasiye myaka 17 umwana wo mwine sirimu ahereze university kandi atungire na degree manya yachi ya engineering haleluya twakwisha kufanoja kuguma horeba burundu bwa mukama yabare munonga hangana korebye imbabazi kandi kushabira nyabonoja kugumaho orebe burundu bwa mukama ahabukwa sirimu tiyo kwita yonka unoza kugumaho n'abana bawe baza kufuna nemirimo bazara abana no kureba abana n'abana bawe muterero mu ngaro yabare munonga tori kwisha kufa noja kugumaho oreba burundu bwa mukama munsi yabahurire abana bawe naneka yawe imwe muri ahangara mukama yagamba Kore Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Segwati Kore Media Vira Kore